Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel of course namuntlha ha continue na gagashi na timhaka ta switokofela of course hi ta hi kha hi n'wi linka na Benny Mayenga the president, hi n'wi linka na Woxamakhombo kwalano Gondi Boy, hi tlhe hi introduce na ti-new players such as Gabe wa Marimba ni vona vo se va nghenini a-gamini wena mhaka liwa so previously hi endle video na of course hi kha hi kombisa ku hey Gagashi kwate blind no mhaka yakho yi sukela kwini, so i video leyi mi nga se yi vona ta vekela link on top comment because Gondi Boy i fika endla xihoxo xikulu swinene xo a boxa swihundla ku ku na switokofela ka Gaza hina hi nga ri awena hina ho ti-events ti hala kasi tin'wana ti-events letiya ku va ku ri switokofela ku va kha ku ciniwa free of charge, se i onhe ngopfu Gondi Boy ni ku xi vona ni ku zama ku swi defenda but Gondi Boy i onhini hayi swo huwa ne. So hi ti 16 January of course Gagashi tlha a vuya hi n'wana live video after leya and ku ve na a reason yo ze hi fika live video and mhaka leyi yi vange hi Xamakhombo a hi tlheleni ka Xamakhombo because ivi a tsala a post before live yaleyo of course ya Gagashi after leyi n'wana video ku hi nga mi kombisa ku yi kona ka channel after this video of course Gagashi a ka kombisa ku naye a nga tsakela ku va a tlangela switokofela ne. So hi fike wona Xamakhombo of course a fa tsala ku se ni ya ka ti-event organizers mi twa ku xurha hi mali mi twa ku xurha hi mali mi ndla out of us se mafafada guys. The only event organizer loyi hi kha hi n'wi vona a ri busy swinene i Gagashi, so post leyi ni vhete ni swi vona ku yi ya ka Gagashi a ku loko mi lava Munada, Mayengana, Shebe ma va kuma ma va afforda ivi ku va na hina swiyutha swa n'wina mi ri la mi hi nyika mali leyi nghenaka ka 20 ka leyi va tinqambi leti ni nga ti-mention a henhla okay ya leti vo Xewixidi vo Benny Mayenga no Munada and stuff like that. Loko hala ndzhaku ku pandza mi tlhe mi va na xivindzi xo fafada as you can see a rhuketela kwalaho loko ku ri nyiko ya to tirha with or without you and then of course nga tsala swilo swa makhombo yi ku a nga vheta a va hi susini, so clearly guys this poster a yisa ka Gagashi I mean like Master T hanyi beef man, we know these things a ba Gagashi la xa makhombo hi leswi nga vuyese swi endla ku Gagashi a respondetela vhele ka post yaleyo xa makhombo hi ze hi fika ka live video leyi hi nga ta hi kha hi tisa vhele na yi nga na information yo hlaya, so hi fika hi vona Gagashi a tsala ku loko music wu ku tsandza ku wu xavisa online swi vula swo tala hi support leyi i yi kumaka vanhwini ivi wena i ta hi xavisela voice yo kala autotune hi 20,000 for 30 minutes ku va i tsandzeka na le ka autotune as you can see kwala, that's what they said va wena mhaka ya kona. And then I continued and wrote problem determine video artist hi nsimu vana man we have the likes of Dr. Thomas Chauke, they are very unmatched va nga se humesa na album in 2 years and leswi a hi Gagashi we all know makona hayi we know dokodela we know guys we know swo tala hi ta kha hi swilo loko of course hi kha hi nghena ka live ya yena munhu a fika tolo jikijiki se mi lava 20k for ku fika mi hi bawle ka stageni hi tinsimu ta autotune hayi wa ka autotune mi ni ku hleketa ka ti-artist to karhi so i ba electro i ba ti-artist to karhi ka electro i ba ti-artist to karhi ka electro so sisi la a hi swi to vhele a ri ku na Xamakhombo a khometa swin'wana hi ku boha yena na yena of course wa hi tirhisa autotune hi wun'wana wa ti-artist leti a ti tirhisaka autotune ma yi twa ku voice ya yena cincacinca it depends no producer i mani nkarhi wa kona kwalaha si nga jwayelani tu ni vambeni toleri ku yeveriwa for ntiyiso of course leswi of course a nga tsala swo even then se hi ya ka live liya manjeni kota ku va se hi kha hi phenchapencha swo tala ngopfu kwala ndzeni la van'wani va ku va teka mali va nyika Benny Mayengani na va Xewixidi va nyika mali yo tala. You can't compare yourself na vanhu lavaya, it's not a joke. Swin'wana ta ku why hi ku hi favor swimani kumbe a nga twa na Benny Mayengani. Yeah, of course la is referring to Xamakhombo nsinti hayi mhaka leyi le ku linkeni because Xamakhombo yena of course a nga fika tsala post a ku the event organizer va teka mali va nyika vo Munada va nyiketela na vo Benny Mayengani vo Xewixidi and stuff like that. That's what they wrote. I won't disclose how much
leyi ni yi bukaku Benny Mayengani na kwala ni ngo ti 20,000 hayi leyi no nyika ti-example. Okay, a 17 ever since mi yi tiva 17 mi tiva yini artist leyi ni nga tshama ni yi buka laha ku va na gate taking ya xigaza vula leyi ya xigaza because ku na va minata ni tshama na vona va bukini ku hakerisiwa. Artist leyi n'we mi yi tivaka leyi ni nga tshama ni yi buka ivi ni hakerisa mali ku ri ya xigaza mo vula yin'we a yi kona. Mosita ku why leswi ni lava mi ni zonda swa serious a ni ri n'we mi kota ku jaja swilo leswi. I want you to hate me swa serious. The fact of the matter ni langute mintsengo leyi ni nga yi nyika Benny and ni languta na timhaka ta ku ri this guy is bringing numbers. His market is different as compared to a lot of artists. I'm not saying as compared to man, as compared to man. It's a business, it's a charity. Nkinga n'we mi fila ku ri nga ku rana charity munhu wo funa humesa mali unnecessarily. We read also ku ri loko ni leswi swa so swilo leswi nga ni vuyisela mali ya so. I bring Benny Africa maybe a nyika 250,000 in a night. Ni hakerisa gedeni ni kuma maybe 20,000 a gedeni. Loko ri n'wi nyike 50 swi lava ku ni ti khatele 20 hi gate taking. Kona ku ri ntiyiso hi nga hi swi vonile of course on various posts loko ze ku va ku ri na Benny Man n'wi mi rhanga phanda laha ha swi vona ku le 17 level ka hetelela se ku ngheniwe hi mali from a certain period. Vona mhaka leyi ende ka tala ku la ntiyiso swi kahle ku la ntiyiso guys ka tala ku ze ku na Benny Mayengani like ku hi side ra ti-artist ta ka Gaza hi yena a tataka ngopfu ndhawu liya loko ze ku va ku ri na hi yo yi talaka swinene compared to the other artists ta Xitsonga vhele hi yena a hi tataka swinene lowu hi kha hi compare vhele so hi swin'wana swilo leswi of course hi fike hi kha hi swi langutisana sweswo ku ya ngopfu hi le 17 vona mhaka leyiwa even then hi kha hi nyika an example of course hi xa makhombo ku ni vone ku vona kha ku hambi vi ri la 20,000 sweswiya so loko ku ri xa makhombo a kha a 17 a ri yexe a nga yi tata na mavona hi yin'wana timhaka leyi fike hi kha hi langutisa and the answer it's no. It's no. So loko ndhawu zi va yi nga talanga and hi kuma ku i charge 20 liya swi vula ku business ri ya ku luzeni hi nga vona se Gagasha kha a hlongoriwa a 70 vona mhaka leyiwa so me loko ni taka timhaka ta ti-costs leswi ni langutisaka swona mhaka hi leyi loko artist yi nga pfumeli price a yi tshiki yi nga hi swa best sweswo I think hi tshame hi endla na vlog swona swin'wana swo yelana na sweswiwa ku hi yo ndlela yo build up vuxaka loko munhu brand ya yena ya ha ri hansi swinene it's better va tshika va nga hayi ku ta hava lava nga ta va kha va swi lava vona mhaka leyiwa and sweswo still va nga hayi ku ti dlayela business because the artist tshama ka ti-image for example hi to xa makhombi a ri a ku a nga hayi i la ti-20 even then xi ta hi lexi mase wa thawula milantswa wa ndzumba xi ta xa ha ku bahiti swo boha ku milantswa wa ndzumba wa ha ku nghena i ta hetela leyi i ta kha a bukiwa and hi a va a na heti ka nkarhi wolowo so hi leswi ndlisaka swona swilo sweswo ngopfu ka electro ta tshama kha ku ta ti-artist ta nyuwa and ta ha to va kha ti bukiwa so mina ni vona ku heyi mhaka leyi yi na ku vala ku hi sungula ku xa makhombo swa nta yi nga chayi kahle loko ri ni n'wi nyike 50 swi lava ku ni ti khatele 20 hi gate taking so swi vula ku sweswi ni tshamile na 30,000 ni nga n'wi nyika yoho of which now that 30,000 matches what the sales yi matcha ti-sales leti nga va koho aka alcohol event a hi ntsena munhu wa ku ta afika performance van'wana va ku hayi u fika teka mayika kwihi i van'wana va nga endleki swona phela event a ku thamuka laha mi cinacina ntsena n'we leswi mi swi hleketaka swona otherwise na hi bena to ti rhambela vuci kota ku cina ka fika va cina and of which he doesn't see that working for him sweswi mi ta ku hayi loko rabeli a ni rabeli ni vula ku byela ntiyiso reality ya vutomi a ni rabeleli munhu un'we hina siku napa ni tshama ni rabelela munhu you know me better ni tiva better n'we so fine a cina the sales to 250 R1 I'm talking about one artist phela now sweswi mi ta n'wi na n'wi campaignela hey it's a fact hambi wo famba ya kwini le kwini you know
kona a ti talanga that is ti kota ku va ti tata tindhawu ti ri toxe ho hlayeka mi vula ntiyiso ho hlayela ni nga tlhela ni chela na huma yena ho sungula Mr Boss ni nga n'wi chela ni swin'wana ka tin'wana ti-events a kha a tata and stuff like that a ri yexe ho hlayela hi swin'wana swa swilo leswi hi fike hi viki swi langutisa sweswo swi fike swi fambisana swilo leswi swi fike swi fambisana online yaleyo loko munhu a bini a swi fambisana even on the ground swi komba ku munhu se i brand wa fita ku bukiwa hi 20,000 so the artist story ta ka electro mina ni za ni vona ti fita kwa ti bukiwa hi fee like hi ze hi ku huma 20 a va za va fika ka that point ku ya hi brand ti-brand ta vona ku munhu fika va sungula ake brand so mina loko ni kha ni languta ti-artist ta electro a ndzi voni se va fikeni ka that point loko ni kha ni langutisa mehe a va se fika swa tirhelo ka tika like it's tough ku endla a brand because brand ni fika yi fambisana fan base you have to grow a fan base to a level yo i nga swi kota ku va i tshama lembe or 2 years i nga releaseangi nchumu still wa ha kuma ti-bookings va ha ku rilela so sweswo a ndzi za ni swi vona swi nga humelela ka electro swi ngo humelela ku Benny Mayengani vo Miss the Post ho hlayela that is leti still ti nga ha bukiwaku ka nkarhi wa sweswi ti-legend hi nge ti hlavi vheve ti-legend i legend yi va yi akeni vito hi nge ti hlavi wu vula leti nga koho sweswiwa ho hlayela like a ti talanga ma vona mhaka leyi ya swi nga kha swi kombisa of course a kha kombisa na vanhu vo fana ho sungula Mr Post no Benny Mayengani ku ya va swi kota ku of course va kha va generate the profit le 17 so i kombisa ku vanhu lava vo builda ti-brand a hi swa sweswi ni va sukule le hansi le and a ku ri before ti-online phela loko ho languta vanhu vo fana ho sungula Mr Post na Benny Mayengani minkarhi liya swa ti-online swi nge za swi va na that impact that's why na ro huma mi kha mi cheka ti-views ta vona ta minkarhi yaliya ya va ba maditi ya kulukumba swinene ti-views ta vona ti le hansi ngopfu even vo YouTube yo ti yaloho ku a swi nge za swi nghena minkarhi leyi ya vona liya na mhaka leyiwa loko huma tinghoma ta vo Huza ku huma va ti-Baband a ka ha xava ti-CD minkarhi liya a ka ha ndliwa swa ti-CD so i vanhu lava nga hi aka brand I remember Benny Mayengani a hamba nghena na le ka Roots a hambi hi va vona a ha cina na swihlangi leswo cina blind a hambi hi va vona le va sukule hansi vanhu lava va sukule hansi like from the ground so swilo leswo akiwa so ko swilo swani loko munhu se a fika bar sim laha ri fika ri ku tli ri koma ti-views on YouTube munhu i vheta ku sendi brand no brand ya tirheriwa swa hambana swilo leswiwa swa hambana swilo leswiwa hence mi kuma ku loko ho ve khe hi cheka tinsimu tetiya loko se ti to ze ti hindzeriwa maybe 2 or 3 years a ha ha ti chayisi ti va ti hundzeriwi hi side ra electro but if ho ya hi ya cheka leti nga ndla ti-brand wa yi tlanga ngoma ya khale wa swi kota ku va i chaya tinghoma leti nga hundzi swi tlhela swi va kahle mali ya vava yi tsandza hambi wehe sweswi nga tshamisa xona na ku jola ka ho ka 30 i fona ti-boyfriend ta ho ta 30 i ku ni kombela ku mi ni chela 500 swi fanele kuma ku dile nga yi kumanga ni le ka wun'we mali ya hlupha kumbe i fonela vatswari va ku a ni wa swi ta ku a ni sa hola ni ta hola hi ti-30 va kuma ku a mani na nchumu wa wu ni hleketeleli hi loko i ta swi vona ku mali it's a problem so what about vule kumbe ni fanele ni teka 30,000 ni neka ntlambi ya ku fika hi cina 30 minutes hi tinsimu ta ku fakiwa auto tune munhu a cicana voice ku ivi ni neka 30,000 mara hala on the market is not doing well on the market ka va ti-YouTube na swilo leswi hinkwaswo se ni va ni ka ni hakela line line let's not treat each other ingaku munhu un'wana u va wrong I'm wrong tiyiso ma wu tiva mara 20,000 ya ku nyika munhu a nga se va na ground account yaleyi ni nge yi koti sorry ka malamulene as I've heard so artist yi fike va na ground i swo swi ko ntiyiso ko dynamics ta ti-events so yo yaleyo mhaka ground yi nga very important it's very important because vanhu va aka ground loko se ku ya performa on the ground hi swo sweswo performa on the ground vanhu va cina on the ground so munhu fika a kota ku ti builder on the ground so kota artist leti nge ti already of course ti nga ti builder va kona vo Benny Mayengani vo Miss the Post ti kona vo Dr Thomas Chauke munhu wa ti tshineta as an artist a lava ku twisa ku ni nga swi endlisa ku yini because a ni brand loko se ni nga bangi hit vanhu a va ha zi va ri na mhaka na mina ka nkarhi wolowo you need to do it va tele ngopfu va nga ku byela ku va tiva ku where I'm coming from
ene ku na lana ku ni swi twa ku la no fane no ni teka a ni hamba ni nyikiwa vo ma 2000 3000 ko va ku sweswi a ni ri a ni langutanga ngopfu na tikatara ti ri wexe ti nge swi koti katara that's why loko munhu o ta a fa ku gakanye ta ku nyika 15000 no ala loko ni swi lavile just recently sweswi ni ta ku a ni fane ni ya va le kwini ka birthday ya Benny Mayengani le ku ka mina le Colombia ni va sendile va ri ncini xo xa mehe va ri yini lexi quotation loko ni va sendela quotation va ku hina hi khome so a na wa hlamulanga why a hi leyi ni lavaka yona and the reason why I'm doing that a ni nge va blame ni ku yini ni to miyela hi ku a ni ri a ni langutananga na tikatara ntsena se nkingha ya n'wena mi lava ku fuma hi tikatara ntsena mi famba ya xikolweni mi ri swikolo mi tlhelela xikolweni mi endla swin'wanyana kumbe hi loyi a tshinya vantshwa laha a nga le ku hlupheka munhu i pfa pandza ra tihunyi hala majenje wa feba hala ya ku a tinhlampfini hala wa sa ku hambi un'we u fa ku tshinya vantshwa tana i ta teka 3000 i ta teka hi ku ka yena i na swilo leswi swin'wana swi n'wi pfuna ku hoxa mali loko u langutana xixin'we ntsena it's a problem tshame ri na enga i twi nga ku vanhu va ku kolota mali a hi ku koloti mali famba xikolweni u fika lama ku pfopfonya laha switejini mi twi ingaku mi ti vona va special ngopfu a mo yimbelela nchumu phela la ku va ku a ni ngo vhele u twisisa ku a redzi mina ntsena u fika laha munhu 30 minutes ivi yona n'wini ka 30,000 for yini loko a tirhini because loko ku ri tin'wana ti-artist of course ta ha swa ha tsandza a 17 ku kha ku ngheniwa hi free entrance so swi loko swi gaga xo fika ku i mali la vanhu va nge so brand yi fike va yi build-wini swi kota ku fika kwalaho loko se brand yi build-wini it means na mali ya vona yi ta kota va yi kha yi tlakuka hi leswi ni tisaka swona ma vona mhaka leyi leswi ni tisaka swona munhu fika a ti builder you have to build yourself se n'we mi twi nga ku loko ni teke 10,000 ni ka wena ni teka 10,000 n'wana ni ka n'wana ni teka 10,000 n'wana ni ka n'wana ni teka 5,000 ni ka n'wana hi yo event a heleli kwala na mi ni lava mali ku ni ku ndla event ku la ta ndlela ku huwa kumbe ndla event ni tlela ku ta tsakisa wena mafucha na a xi koti nkarhi wun'wana swi lava ku famba nkarhi wun'wana mi huma makaya mi halava ka va Coca-Cola mi ya yima kwalaha Olifant na n'we mi maketa because every time mina ngaku mi fila ku ti-event ku organize ta mi kolota we don't owe you any shit a mi koloti nchumu n'we a mi koloti nchumu swi lava ku ya xikolweni nkarhi wun'wana kumbe mi maketa ku fana na van'wana vanhu and then swa ti-event swa swipikara ku va ku ri ti-side hustles I saw Gap itse leswi swin'wana Gap ite yini being paid whatever I saw it loko ni languta swilo leswi Gap nga swi tsala laha to me no hleka no fana ni tsala laha ni hleka Gap is the last person who a tsala swilo leswi a nga swi tsala laha even if it was not directed to me personally I think he's very close to an event organizer which is Kalanga. He knows exactly what is happening there. People who are not solutions to your problem. Look, we're artist. As you look, event organizer, go call it up. Show car. Fix yourself. Fix your problems. I'm gonna event organizer. I call it up on time minchum. So when we doing the event organizer, team call it minchum. Team call it focal. Work for the thing. For whatever that you need to achieve. So when mi twi la leswaku na ku va na entitlement to ka ti nga ri kona hey loko jikijiki loko mo a va hi book hey nini a va ndli nini hey to la nyika event va nyike 3,000 a ni xilo wa yi nga xi ali kunene ku miyela yi huma ka swona a sweswo swa vula swo sweswo gagaxi sweswo loko munhu mali yo karhi a nga yi lava a ali I think nga tshame ka ni tshame ni swivula ka yin'wana ti-video maybe swa khale no rivala na title mukulu ku ri munhu a nga yi lava mali yo karhi a tshika a ali ku hava munhu a exploitiwa a kha a swi vona phela swilo leswi hambana because vanhu lava va fana na makhadzi loyi a ri ka open mic production under agreement or under contract ku va nga na contract so munhu wa kota ku va a ala xilo xo karhi ma vona mhaka leyi even then ku bukiwa van'wana va lava pfumelaka ya poster khwevula leyi Gebo Marimba vhele i wela under Khalanga Productions hinkwenu na yi vona Khalanga Productions na va endla ti-events
but swa tikombi na ku na vona swisayiti ra vona a va voni that much profit because a va ta khawunta ti-events to tala ngopfu swi komba na ku ona yi na mali yo hlaya swinene so of course fika tsala ku Xigaza Artists Association ya laveka ti-artist ta Xigaza ta exploitiwa mi leswi ni kanetaka na swona mina ku a ku na artist leyi exploitiwaka loko munhu mali yo karhi a nga yi lavi wa ala ende ku ala ka loko hi leswi swi Gaga xa ka kombisa swona munhu u kota ku va ala if na le tlhelo ku tlhela ku na swin'wana that's how na munhu a kota ku va ti kurisa loko se of course a kha a dumaduma loko se ku na swin'wana a tlhelo wa kota ku ala va swi toka xisele xi na value ya le henhla xa ala mali ya so mani xa ala ni sweswo ma vona mhaka leyiwa because tsarina a ku u nga suka Limpopo or Gauteng u bukiwe hi 5,000 hileswaku course a kha a kombisa swona and stuff like that so loko ze yi pfumela gebe swi vula ku a retsi iva i pfumela u fika yo ala i vula ku wena i buku hi 10,000 ivi i yima hi vona va lava nga ta vona na ku yi deserve yona 10,000 va kota ku buka mi vona mhaka ya kona and then he also wrote this post laha of course a respond to Gabe wa Marimba a fatsa loko va ku ti-event organizers a ta hakeli mara ka radio va ya mahala in the name of promotion if SABC ya tsandzeka who am I wo na loko mi twa mi nga ha relevant majamu ka mani mi nga ha relevant ku lwa Gabe la Gabe mi nga ma hleketa hi endle na video la hi vutisa ku a Gabe wa Marimba lo se mi ta ku mi tarila why ya performa ka bungeni mahala ku nga na contract ya nchumu nothing no deposit no nothing it is loko ku na contract a kota ku va suwa sa ku nga na nchumu ko yiwa with the hope you maybe va ta va performa le ka ti-awards so vona mhaka loko ho la ku va feka mhaka leyi langutaka hi mi xikarhi mi langutisa leswi Master Chaya langutisaka swona mi ta swi vona ko Gaga xi no overall va nga dyohanga artist fike ti-build a hi hinkwato ti nga ta kuma ti-20,000 vo hlaya va ze va fika that range hi ku zamani ku va mi langutisa Gaza 17 chekani 17 mi languta ti-various videos hi masiku yo hambanahambana laha a nga na ti-big artist a nga na vo Benny Mayengani a nga na vo Mr Post or any other big artist a na ha swi toka artist hi tikulukumba ra ka Gaza and check the crowd mi ta swona ku nkarhi wun'we pfa u nga na vanhu lani mi kuma ku bukwini mi swi vona ku ha ku ve na loss 17 a va ndlangi ma vana mhaka leyi nkarhi yin'wana swa endleka swo fana na sweswo you see la khalo of course ti-percent ho ni ri ka video vula leswona a kha kombisa ku problem ku nga tirhisiwa ti-percent ku nga tirhisiwa ti-percent artist yi nga ta yi ta perform kwale 17 loko se yi hete ku performa laha ku ta langutiwa ku ndliwe mali muni ivi yi nyikiwa 20% ka mali leyi nga yi endla hi ti-sales ta byala hi swin'wana swo a kha kombisa swona Gagaxa so leswi vula ku mali ya kho yi va yi ri ntsanana in terms of profit loko ze swi fika kwalano ka ti-artist to karhi vona mhaka leswi swo hi swin'wana swi hi swi langutisa sweswo you see Amakombo, not everything revolves around you, my guy. You know, we have for the personal life, given you a lot of events. You even call me, Ninik event and queen. No good nick, answer no good song. Ninik events is one free ring, no good nick. You know. But remember, the event is she is not events are super. I was TV. Ndana ya event on an open space. Ngai taverne bala ngwana speaker ara kumbe. Yana ndawo ya kufika ndla event tasubona kushileswa baba kufika kwi. This is Jepa is watching. This man knows good event injury. Jepa Jackson, he knows the event injury. He knows very well. Logo ikitsanza kumanage the finances ta wote nsongo leto kumako. Maybe kikumati yo 10,000 or 9,000 or 5,000. Itsanza ku imanager kundla leswi lava kutanda swo. A kuna lo akorota ku nchumu loko mbona van'wana va progressa ka ku bo saver a hi ri mfama tiko leri mfama swibelani leswi meka n'wemi ka mi cina mi loko mi heta mi xavela vanhu tisava na tiko leri hinkwaro kumbe mi lava ku acta vo cheese boy bya vutlambi na tindhawini hi ku ivi mi heta mali mi twanga ku vanhu van'wana va save your own shit hey guys hi tsemeni kwala I think in overall hi cover ni swona loko va hi khe swi cover hi leswo loko ri amukela mi subscribe ta kombela mi click subscribe no Ndlayina mina ni pfuretela ndilo leswi swo a ni swi koti mina ku vulavula ntiyiso se ni tirhisa xifenani ku ni va nini wa vona wa pfuna ene ni vone n'wana a kha a ti ba xikandza hi xona mina ni ndzandzelo hi xona u twa kahle